Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak umut ulahan kai nini bubur satu. Tak umut beisukan di palatar memasang sepatu habang ganal. Panyupan bahuma hati kecewa lewat sedihnya. Talu cirat hilang di pada bulan, tilang tak tutup cangkir larut, talinga kepala batis pukul lali marga menyunduk padu. Terima kasih. Ali Samsudin Arsi dengan karya Mudik Hajagin. Pas benar kutatu manis kayak madu. Amun sagan takarannya nyaman aja kalau amun kebanyakan pahit kayak ampadu. tak kumpul barataan Matan di bukit, matan di hulu. Imbah merasa hanyar maka tahu di Banua pindah kadap jar nang itu aja Hendak mau baju rasa Tenang kaya di TV di parabola. Kai Nini Mama Abah ditinggalkan. Kadang awai hati hendak Oman maka tinggalan lawan bantah. Padahal di kota tuh ngalih bener banget. Guring badiri mati bak aja baduduk ing sasak. tak salah bejalan bisa rambuk awak. amun kada ketaruan ganang kapal ada rupiah Nang kaya maudak sarang wanyi pakawai-kawai membari-bari hendak mengambil madu. Imbah baparak ning manginging di talinga. Imbah dijapai nyut mari nyut di kepala. Han iya kalau mudik aja ding lah. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudik Hajagin karya Ali Samsudin Arsi. Pas benar kutatu manis kayak madu. Amun kadang takarannya nyaman aja kalau. Amun kebanyakan pahit kayak hampadu. Tak kumpul barataan matan di bukit, matan di hulu. Imbah meresai hanyar maka tahu di Banua pinang kadap jar nang ngintu haja Hendak juapa mau ubah rasa nang kaya di TV di parabola.
Kai, nini, mama, abah ditinggalkan. Tada kawai hati handap. Pahumaan maka tinggalan lambanta. Padahal di kutato ngalih benar berhina. Guring badi mandi bakajal badudukin sasa. Tak salah bajalan bisa ram awak. Amun kadang karuan benal kepala pada kopiah nang kaya maudak saramwanyi. Bakawai-kawai mambari-bari hendak maambili madunya. Imbah baparan menginging di talinya. Limbah di jambai iya kalau mudik lah. Tungkat Kariwaya karya Dugul 2. Tungkat harap bekunjang macam memalar buka semalaman. Hampa liur makan panggulir asa betampar dua talo ganal muyak pamatang puluh. Awan bulan matahari menyangkur tajak halak humah muruk pemalar panyarikan tungkat Kariwaya ingkin sumbung situ saya ini muul bageru betampar sudu tinggi kepala pada linturut sama lamang camuh cangkir ganal jin rasa halus pamalar harap. Terima kasih. Terima kasih. Senja di Pahumaan, goresan pena Dugul 3. Senja marimis di padu, bulan takurihi langkah, pitu bintang di higana, ulun duduk di panatawan, mangilau semangka habang wen jawa basane, marimis hari habu hilang, maungal hati panangisan, salawi janji nang dihadap. Mudik Hajogi karya Ali Samsudin Arsi. Pas benar kutatu manis kayak madu. Amun sadang takarannya nyaman aja kalau amun kebanyakan pahit kayak hampalu. Tak kumpul berataan matan di bukit matan di hulu. Imbah marasai hanyar maka tahu. Di benua pinabakadabjar nang itu haja hendak jua pang maubah rasa nang kaya di TV di para pula. Kai nini mama abah ditinggalkan kada kawai hati handa pahumaan makan
guring badiri mandi bakajal badudugin sasak tak salah bajalan bisa ramu awak amun kada kakaruan ganal kepala pada aku ya nang kaya maudak sarang wanyi bakawai-kawai membari-bari hendak mengambil madunya. Imbah baparak nging manginging di talinga. Imbah dijapai nyut marinyut di kapala. Han, iya kalau mudik aja gen lah. Dubul 4 lawan karyanya kali bidana habang kuning hilang kali puhun pisang disanja ari mandung awan sadih terasa sangkal karindangan talu ari kada talihat paumaan kajiwa si kakamban habang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudik hajat gen karya Ali Samsudin Arsi. Pas benar kota itu manis kaya madu, amun sadang takarannya nyaman haja kalau amun kebanyakan pahit kayak hambadu tak kumpul berataan matang di bukit matang di hulu imbah marasai hanya tahu di mana pinakalut nang itu hendak jua pan merubah rasa nang kaya di TV di parabola kai ini mama abah ditinggalkan pada awak ai hati hendak pahumaan maka ditinggalkan lawan bantak padahal diutak ngalibanan bahinak Hiih, guring badiri, mandi bakajal, baduduk gen sasak, tak salah berjalan, bisa ramu awak. amun kadang karuan ganal kepala pada kuliah nang kaya maudak sarang wanyi bakawai-kawai membari-bari hendak membilik madunya. Imbah bapara ngin mangingin ditarik imbah dicapai ayut marinyut di kepala. Iya kalau